ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଅଛି 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 ରୁହ ହଁ ରୁହ ରୁହ ସେଇଠି 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 ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ଖାଇବେ ବୋଲି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। ମାମା ହାତରୁ ନେଇଛ ଦେଖିଲ ନା ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖିଆ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି ବାବା। ଏଇ ତଳେ 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 ଏପଟେ ହେପଟେ ହେପଟେ ସୁନା ଏଇ ନଉଛନ୍ତି ଚାରି ମିନିଟ୍ ଘେରି ଗଲେଣି ପୁରା। କିଏ ଖାଇନି ମାଡ଼ ଗୋଳ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ହାତରୁ ଆସିକି କେମିତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଖାଇସାରିକି ଚାଲିଚି ପାଦୁଛି ନା ସୁନା ପାଦୁଛି ନା କା ପାଦୁଛି ନା ଏଟା ପକି କଣ ପାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଜି ଟିଚିଙ୍ଗୁଡୁ ଆର୍ତ୍ତନାରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର को बुलिया को जीवु वीडियो टी को चलंतु स्टार्ट करवा। जय जगन्नाथ। बाकी जगह जो से आम जगह ना ना मो जगह जीवा मामा आसने सिना जीवा एटा टेकी दियो एटा टेकी दियो आओ ए टेकी रहिला टेकी जो आओ मांकड़ करू नथिला केमती केमती गाड़ी रे आमे तेल भर्ती कर देलु तेल पके सारला परे चललु। एटा होची कावेरी नदी रो पुल एटा मझा मझे गोटे मंदिर अच्छी मंदिरटा पूरा बहुत बढ़िया मंदिर मुझे जाई ना नुआ पुल तैयारी पटिपाले जस्ट फास्ट